Dragi gledaoci, evo nas ponovo u veterinarskoj ambulanti Guta na Senjaku i nastavljamo priču zašto je upotreba filtrirane vode zdrava za naše kućne ljubimce. Zbog toga pitamo doktora kako zapravo štetne materije utiču na zdravlje naših kućnih ljubimaca. Pozdrav za vaše gledaoce. Ja bih pre svega hteo da istaknem koje su to štetne materije koje utiču na naše kućne ljubimce. Štetne materije dolaze sa raznih strana i kućni ljubimci ih unose na razne načine. Pre svega spomenuo bih neke teške metale kao što su nikal i olovo. Nikal se nalazi u vodi za piće najčešće iz posuda, prohronskih posuda koje naši ljubimci koriste za piće lošeg kvaliteta. Što se olova tiče, olova ima i u starim vodovodnim cevima koje su od olova, ima ih u nekim bojama i farbama i na taj način mogu da dospeju u vodu i zbog zagađenosti i voda i vazduha olovom, što izduvnim gasovima, što raznoraznim pesticidima, olovom koje se koristi za ribolov. Tako da preko vode mogu da dođu do naših kućnih ljubimaca. Takođe, može da se nađu rezidue hlora i flora u vodi veće, koji se koriste u procesu proizvodnje vode za dezinfekciju vode. Drugi izvor štetnih materija za naše kućne ljubimce predstavlja njihova hrana. Njihova hrana je bogata nitratima i nitritima koji služe kako za poboljšanje boje i ukusa, tako i za konzerviranje hrane. I njihov štetni uticaj se ogleda pre svega u tome što vezuju za sebe vodu i na taj način čine vodu nedostupnom našim kućnim ljubimcima za sve procese koji su potrebni u organizmu. Tako da su to osnovni putevi uticaja štetnih materija na organizam. Doktore, da li biste preporučili vlasnicima životinja koji imaju ili nemaju taj problem da upotrebljavaju filtriranu vodu? Vlasnici kućnih ljubimaca, ukoliko imaju mogućnost da filtriraju vodu, svakako je bolje da koriste filtriranu vodu nego nefiltriranu vodu za kućne ljubimce. Da li biste našim gledaocima preporučili Aquaphor filtriranu vodu? Da, to je proizvod koji se nalazi već duže vreme kod nas na tržištu i mi imamo pozitivne iskustva sa tim filterima. Upravo zbog toga pitamo našu dragu prijateljicu, gospođu Olgu, gde mogu da se nađu Aquaphor filteri? Dobar dan. Aquaphor filteri mogu da se nađu u većim lancima i imam dvije malo prodaje u Beogradu i u Novom Sadu. Znači, u Beogradu Bulvar Despota Stefana 55 i u Novom Sadu Kisačka broj 6. Vi imate potpuno asortiman i veoma pristupačni, kao što i kod svih naših partnera. Tu možete da vidite na našem sajtu aquaphor.rs. Eto, dragi gledaoci, čuli ste, ukoliko vas interesuje neke detaljne informacije, posetite sajt www.aquaphor.rs.